alin sirahotu dan bindu maiha programa Escola Bauma hamutuk ho mambentura tempo locraic classe hat to classe nen. Aprendizagem judia. Hakal mai tenhaan, atu pronto estuda. Lê parte da rua, husi livro ilimatar. Tipo texto, aisasi. Os substantivos e verbos em língua portuguesa no oinsa calcula perímetro husi quadro no retângulo. Reflexão do dia. Molok atu hahu aprende lição baloron ohin hauselori imihotu bahalo exercício ki ikida. Exercício hanesan tuirmai ne. Takamatan dada ishu si inus hasai ishu si ibun. Favor halo dalatolu. Mai itahahu. Dada ishu si inus hasai ishu si ibun. Dada ishu si inus hasai ishu si ibun. Dada ishu si inus hasai ishu si ibun. Agora hatete ba oniaan katak hau pronto ona atu aprende. Loke matan. Literacia tetum. Kita leha mutu. Parte da ruak, amo Alfonso continua. Ia funularan, situação barak acontece, nebeha tudo katak. Dala ruma, sentimento humano, bot liu, ema ida ni hanoin politiku. Antes funu, ia tinan rihung ida atusia ne nolu resinen, labarik barak estuda ia fuiloru, distrito Lautein. Nain lulik husi origin hotu-hotu, fatin nebe tasi horain hasoro malu. Ihane ami padre Salesiano Sira hari escola técnico ida. Lihusi atividade colégio nian ami hanorin agricultura no hakiak animal hanesan bibi no karau. Estudante Sira mai husi area lokal no fatin dog hodi buka matenik. Escola selu kitu andeit. Tambane ema barak hakarak sirani oan estuda ia fuiloru. Padre Alfonso foti Biblia bot ida husi armário ki ihane kama sorin. Husi Biblia laran ni hasai fotografia tuan tolu. Fotone ni aninin nakles no kor kinor. Foto sirne hau makhasai ia fuiloru. No hatudu atividade lorloron ia colégio. Amu dehan enquanto fomai hau. Padre Alfonso hatudu hauni apa hamutu kone kolega sira ia refeitório colégio nian. Hare nia otaski haula hatene hakara kamnasaka tanis. Amo Alfonso continua ni historia. Entre alunos sira nebe taunarang iha fuiloru iha tinan rihung ida atusia ne nolo resinen iha labarik 95. Naran Paulo, Armindo, Luciano, Antonio, no Pedro. Sira 95 ne horiwa inkeras sira halima ramutuk ia tutuala. Ia falitang ida naran Jacinto, jovem husi kakavei. Antonino ho Jacinto ia ona fuiloru sai amigo bot. Halima ramutuk, estuda hamutuk, no banhira ida hetam buat rumah, buka ida seluk atu faheba malu. Antonino ia interesse ba leitura. Nia sempre husu empresta livro no revista sira husi hau. Dala rumah haulore Antonino no Jacinto atu pasier ia hauni jeep. Sira nai rua la fier katak liurai bot Espanya nian maka ofrece jeep ne mai hau. Hasaitia primaria Antonino badili
hodi continua nini estudo. Tambah ni inan aman konsege fa ankarau hodi selu escola. Ni hakarak sai profesor. Sira selu fila ba idak-idak ni uma hodi halotoos. Armindu maka hetan duni hodi sai kondotor no Jacinto tama ia tropa. Katak bolu ba cumpri tina rua nudar soldado. Padre Alfonso continua. Ia tinan rihung ida atusia hitunulu resinwalu, ia mudan sabot ia Portugal. Povo kik no soldado balu, ia Lisboa, hamonu líder nacional, Marcelo Caetano husi regime Salazar nian. Nebe ukuno ditadura. Povo Portugal hakarak demokrasia. Tane sira lança revolução ai funanian. Ia tempo neba Portugal ukun nação barak ia África no Ásia, inclui Timor-Leste, uluk hanaran Timor português. Governo fong ia Lisboa lo que dalam ba nação sirne atu cria partido no halo processo transição ba independência. Timoroan sira fahemalu ba partido oi. Profesor sira nebe hanorin Antonino ia ni escola ia dili la senti hakmatek no hahu dadau husik Timor. Antonino hahu participa hodi halibur jovem sira no fo atembrani atu aprende serve povo. Mas que ladun ia interesse ba politika, ni ia simpatia bot ba partido Fretilin, tan ia altura ne ba partido ne taumatan ba emakiak ni interesse. Bot sira ia Fretilin nian husu ba Antonino atu ajuda halau kampanya alfabetização ia area tutuala. Antonino lakon tia ligação honi ni colega sira seluk uluk. Tamba nudar quadro político nia serviço fali ia lorehe. Bain ematemi lore. Padre Afonso continua. Funu tama ema hotu halai bailaran. Mai be ia ilaran susar tebtebes. Lao loron, lao kalan, hahan la iha, moras, no buat seluk tan. Tan dificuldade sirne hotu, bot sira balu, kulia bakatua soferik sira, hori sira tun barende, iha vila tutuala. Tambasasan iha uma, lori hotu ba ailaran, Paulo, Armindo, Luciano no Pedro, tem que acompanha katuas no ferik sira, nomos taumatan ba alin sira nebe seki kotu. Ia kakaveimos Jacinto e makair banhira nia ba bukatuir ni karau atulori ba ilaran. Ia ilaran foi ensaio sira sempre buka lori maka naran kodiku. Nune Paulo sai railakan, Armindo sai sakunar, Luciano sai samodok, Jacinto sai talik, no Antonino sai ili matar. Ia liang fataluku significa foho nebe halo husifatuk. Pedro red maklakair narang kodiku. Tambo kondisang moris nebe muki tep-tebe siha ilaran. Railakan, sakunar, samodok, talik no Pedro, filafali batutuala. Railakan ni alin sira iha vila baraklos no ni hanoin lo sira. Sakunar no samodok, moras bebeik, tamba be no ay moruk lato ba ema hutu-hutu. Iha los palos, ema ida naran Domingos. Uluk tropa português. Maka sempre halotuir Indonesio. Militar Indonesio hili nia
atu sai comandante tim Alfa. Grupo ida ne atu halibur timoroan sira nebe sira controla. Fo instrução hodi cair kilat bahasoru Valentil. Padre Alfonso continua. Comandante tim Alfa Domingos bolu jovem barak. Incluímos Paulo, Armindo, Luciano, Pedro no Jacinto. Dala barak, sira sai hamutu ko tropa Indonesia bailaran tirumalu ho guerrilheiro sira. Ikus mai sira haloret segurança ia vilalaran. No dala rumah mak bahalo emboscada basic toos tambah hatene kata guerrilheiro sira bain-bain mai buka aihan ia toos laran. Los duni ia lorehe neba ailaran tuan. Kumbili la iha. Maek la iha. Aifuan la iha. Iha det mak acuru. Ka meda ia lian tetun. Nebe mesak as ia aitutun. Mai be la to'o atu mahutu belehan. Populasaun balu hahu hamonu talihun bobot atu fai akar. Balu tesi kalei, balu tesi Ramos Fuan, hodi buka moris. Nu deit mus buka lahetang ona. Ili matar, Antonino, nudar quadro politiku, buka encoraja na fatin populasaun atu simu teru sirne hotu, tamba itania raidoben makhusu sakrifisio sirne. Lilu ferik no lavarik sira, no kontaktu homaluk sira nebe ia vilalaran, tamba hatene katak lao sira hotu ia vilalaran hakarak integrasaun. Banghira hasorumalu homaluk sira ne, sempre hahuhu si umalaran, mau aling karik o primo balu karik. Tiu katia balu ia toos, honune ni hatene situasaun ia vilalaran. Bapa sira halo saida, dadur ema, oho ema karik, hanoing halo operasaun rumah karik, no aproveitamos hetan aihan, ituan ka ay moruk rumah. Itan ye leitura, mba ohin lorong, to na ihan rohan. Kita haluha, mai fali aban, no ita se continua, o parte tu irmai. Adeus. Alin sira, ita kulio ituan kono ba historia nebe imi fuen rona. Halo favor, copia pergunta serne no hatan iha kaderno. Ida, Padre Afonso dehan, iha funularan situação barak hatudu katak, sentimento humano botliu ema ida ni hanoin politiko. Sentimento humano botliu ema ida ni hanoin politiko, katak saida. Rua, aling hanoin Padre Afonso hatudu mos vatsu ni apane fotokalai, imi hanoin nia makse, tolu, aling hanoin se nia decisão maklos, sira nebe hela iha ailaran, kasira nebe tumba vila, tansa sira tun. Hat, sekarik aling mos joven durante tempo neba, hanoin katak, se foti decisão oinsa, se hela iha ailaran, ka se tumba vila. 5. Conhece maruma nebe moris iha tempo neba, bahusunia kona baninia moris iha tempo rihung ida atau sia hitunolo resin 5. Hakerek ninia experiência iha caderno. Ora sida, bela conta tuir ba família, no imagina, saída makarik se acontece aban. Tempo gramática. Boa tarde, Alisira. Horsei kita aprende ona konaba tipu texto rua. Semak se hanoi hetang tipu texto ruane. Los, ida maka tipu texto narrativo, no ida seluk maka tipu texto informativo. Ema hotu halo nini serviço bauma? Hein kata Alisira halo hotu serviço bauma. Ohin, ita si aprende tan tipu texto ida, maknaran aisasik. Aisasik hanesan jogo antigo niang ida, nebe ke hahu uluk bis itania bis abo ni tempo keran. Bye-bye. Ita se forçai lia fuang balu, no tem que husi ke maseluk sik ninia significado. Mai tahare hamutuk.
Liurai foho han lo que sapeo. Liurai tasi han taka sapeo. Sema belesik significado husi aisa sik nebe ke hafuin temi. Se imnya ina aman sira tur besi kelakarik, o imnya mau sira tur besi kelakarik, bele ajuda atufo hatene significado husi aisa sik dane. Dia ni resposta maka aidak no ailok. Imi comprende galai. Semak bele explica dia klitan significado husi aisa sik nebe ko hina utemi. Aidak no ailok. Tambah bahira ita Tuhan aidak ita tengke loken ya kulit hafuin han. Maibe bahira ita han ailok ita la precisa loken ya kulit no handit. Imi comprende ona? Imi gosta esa sek los kala. Então, mai ta kokoi datan. Iha uma ida bahira tama lihus ramatan. Maibe bahira atusai filafali tengke sobu umane tambah lai ramatan. Sema bele fo significado husi esa sek ne beke hafuin temi. Hanu indi diak no usa minia habilidade analítico hodi bele sik esa sek dane. Diak ni resposta mak katupa. Tambah sa, tambah katupa mahira ita ense fos balaran ita ahatama husi kuah kiradet. Maibe mahira katupa daan no tasa kona precisa fera atu bele hasai etu husilaran. Kapas los kalai. Hakara ka aprende tan aisa siki de seluk mai rona di diak. Bele hare mai be kair maklahetan. Nia significado saida. Nia resposta mak lalatak. Tambah ita hotu bele hare tenia lalatak mai be la bele kair itania lalatak nebe ita hetan. Husi aisa sik serne bele hare katak. Itania bisa bosira matenek duni. No sira gosta halimar o di koko kakadi sirne kakutak. Aisa sik serne obriga ita atu fera ulungu ituan. Mai be ho maneira nebe contenti no mos uluk sai hanesa meu ida atu ema bele kwale bamalu ka komunika bamalu no sira comprende malu dia close. Cultura sira hoti amundu iha esa sik sira. Parece ne maneira ida atu ema desde uluk kedan atu cria relação diak bamalu. No imi hare aprende no hanoin belemos halo ita hamnasa. Agora ita taka itania liafuan ba banku liafuan sira. Aisa sik ihalian tetun no advinya ihalian português. Lição hilorong niang halo imi contenti galai. Antam diak hause remata ho aisa sik datan mai be hause la for resposta. Favor alin sira rona di diak aisa sik tuir maine. Bing ho aling ida ba mercado. Bing baliu no aling hela ia dalang kelaran. Halo favor husu familia inang amang ka mau sira atu buka resposta hamutu ba aisa sik ne beke haufuin fo. Se senti hati neona belemos haruka resposta ba Ministério da Educação nia página Facebook. Mas hein lai hause iha serviço ba uma ba alin sira. Serviço ba uma makne. Kualia ho familia no koko hetan aisa sik datan. Se imi badinas, imi mos bele inventa aisa sikida. Lição ilor maknedet e até abang. Tempo Gramática. Olá, meninos e meninas. Agora é hora de estudar gramática da língua portuguesa. Hoje vamos rever o vosso conhecimento sobre as partes do discurso. Já sabemos o que é um substantivo, não é? Substantivos são palavras que indicam pessoas, coisas, animais, etc. As palavras cão, aço, limão, derok, agricultor, tosnain. Em Tétum chamamos também de substantivo. Por que não pomos esta palavra no nosso banco liafuan? Verbos são palavras que indicam ações. A palavra verbo também é dita da mesma forma que em Tétum.
verbo. A diferença é que no final da palavra escrevemos um U e não um O. Aqui estão alguns exemplos de verbos. Correr, halai, dormir, toba, cantar, hanano. Seria uma boa ideia também colocarmos esta palavrinha no banco liafuan. O que acham? Sabem o que está a faltar? Os adjetivos, pois claro. Os adjetivos são palavras que servem para qualificar o ser ou o objeto de quem se fala. Em Tetum chamamos de liafuan descreve, ou adjetivo. Ouçam estes exemplos. Perto, basic, grande, pot, branco, mutim. Será que podemos pôr esta palavra também no banco liafuan? O que acham? Boa ideia! Amanhã podemos falar mais sobre este assunto, mas agora vamos procurar as palavras que estão escondidas nesta sopa de letras. Ini ia uma, hare no koko hetan liafuan sinabe subar iha ekran. Hetan tia liafuan ida, hakerek iha mini caderno. Hare, semak ia família laran, bele hetan barakliu. Hau se for minuto ida. Vou dar 1 minuto. Bom, Diag, já acabou o tempo. Tempo mata ona. Vamos ver quantas palavras conseguiram encontrar. Imi foi retan liafuan hira. Boa, parabéns! Bate PC, halo favor identifica cada palavra na berra querecona e em mini caderno. Se substantivo cá, verbo cá, adjetivo. Depois, se entrega para professor vai ir a fila para a escola. Muito obrigada e até amanhã! Matemática. Boa tarde, Alinsira. Dia imidiak hotu kalai. Episódio ohinian ita se aprende kona ba oinsa atau surah perímetro ba forma oi-oen. Ia ita ni umalaran Alinsira bele hare forma oi-oen. Por exemplo, se Alinsira hare televisão, hanesan agora Alinsira hare dadauk, Alinsira hatene galai. Ita ni televisão e forma saida. Kari Alinsira bele surah idane depois hare tia filmagem ne. Alinsira bele foti regua no surah medida husi ita ni televisão rasik ya uma. Fatin seluk, belador, mesa, ita mos bele usa regua horia surah medida husi ita ni mesa, belador, no forma seluk tan nebe iha iumalaran. Mas agora ita se aprende onde surah perímetro ba forma nebe maklahanesan. Então, Alinsira, exemplo primeiro, mak ita ia forma quadrado. Ia quadrado né, ia lado hamutuk hat. Lado primeiro, segundo, terceiro, no 4. Atu halo forma ida sai quadrado, sira tem que ia medida nebe maklahanesan ia lado ida. Então, lado né, nini medida mak centimetro hat, ida né centimetro hat no centimetro hat. Atu surah perímetro ba quadrado nian, ita aumenta det número ida husi lado ida nian. Então, lado de né hat no hat. Alinsira perímetro hamuto ke hira. Maita surah hamuto. Centimetro hat, centimetro walu, centimetro sanulu resin rua, centimetro sanulu resinen. Fácil los kalai. Alinsira ia quadrado né, ninia perímetro maka centimetro sanulu resinen. Dalam ida seluk atau halo
operação mak pode usar multiplicação. O insato halo ini, ini formula maka 4 multiplica balado sira. Ita ya lado hamutuk hat, então 4 kahat. Multiplica ba número ka medida husi lado ida-idanian. Ia situação ne centímetro hat. Então hat multiplica hat, maka sanulo resinen. Então ato halo usa adição, ka multiplicação, alin sira sai hetan resultado nebe mak hanesan. Nemak centímetro sanulo resinen. Mas be unsa seita ya forma seluktan. Agora, harus tudo alin sira, banhira ita ia forma rectângulo hanesane. Ihane mos ia lado hamutuk hat. Mas be lado hat ne, ninya lado ida medida hanesan kalai. Lai. Rua hanesan, no rua seluk hanesan. Então, lado ida ne, centímetro sanulo resin rua. Ne katak, lado okos nemos, centímetro sanulo resin rua. Ia lado sori ne, mak centímetro nen. Lado ne, mos ia centímetro nen. Unsa atu sura perimetro ba rectângulo. Ita bela halo ne, ia dalan oin rua. Dalan primeiro, ita halo adição. Centímetro sanulo resin rua. Aumenta centímetro nen. Aumenta centímetro sanulo resin rua. Aumenta tan centímetro nen. Tamay ta surah hamuto. Sanulo resin rua, aumenta sanulo resin rua seluk, husi okos, hamutuk rua nulo resin hat, nen husi sori ne, no nen husi sori seluk, hamutuk centimetro sanulo resin rua. Então agora, ia centimetro hamutuk rua nulo resin hat, aumenta sanulo resin rua. Então alin sira hamutuk ya hira, may tahari hamutuk. Rua nulo resin hat, aumenta sanulo resin rua. Alin sira hareona, insa. Hamuto kira, tolo nulo resin, nen, los kalai. Ida ne makdalan ida atau sura perimetro ba rectângulo nian. Então alin sira, ohin ito aprende ona, o insa atau sura perimetro ba forma rua. Ida, quadrado, no tuir fale mai mak rectângulo. Lorong tuir fale mai, ita se aprende o insa atau sura circunferencia ba forma kabuar ka círculo. Então, alin sira, tuir mai alin sira se haretan, pergunta balu, nebe mak alin sira bela halo, nujar serviço ba uma. Favorida alin sira halo di diak pergunta sira ne, hatudu o insa alin sira halo, hakat sira, ho di diak homomos, ho di nune, quando fila fale ba escola, alin sira bela hatudu ba alin sirnya mestre matematika nian. Hafiar katak alin sirnya mestre se contenti los quando hare alin sira serviço makas ia uma halo matematika. Então magnedet ba ohin loron alin sira ate loron selok. Adeus. Agora, ita foi aprende com a basukat perímetro. Halo favor calcula problema sirane ba TPC. Kita haluha kopia ia alin sirnya caderno no banhira escola hahu fali entrega ba manorin. Alin sira, ba TPC, kita haluha hatan ba pergunta sira nebe foin hatoo durante disiplina tetun, português, no matemática. Alin doven sira, obrigado barak tambah acompanha na programa Escola Bauma Edesang Ohin. Alin sira, labela haluha, ida, hak matek iha uma, rua, ajuda amaho apa, tolu, estuda homon alin sira, hat fasaliman bebek ho sabaun, 5 hadomi malu iha uma. Labele haluha, acompanha na fatin programa Escola Bauma Edesang Turmai Ohau Ventura Maya. Adeus!